Bayapsong coronani bagai India wo oxygen crisis ngi tongmani kogrongno to norok bujotono kana hayade but no ni maino kaisa se question rok faide tongka je nok baro se asuk oxygen tongongke tangi asuk oxygen crisis ngi tongkai nei mane nok barni oxygen no si singba lakma nawi tongongke tangi oxygen asuk crisis ngi tongkarok hinei yes Bayapsong amhai question rok no ni maino of course no fai tongkana aborongno no tinang norno shanani nayu Naidi Bayapsong sing lakma namani nok baro hinke 20.94% oxygen tongu 0.4% hinke carbon dioxide they 79.02% hinke nitrogen tongu they sing lakma rohormani nok baro hinke 16.4% oxygen 4.0% hinke CO2 they 79.6% hinke nitrogen tongu mane sing sini normal lang ba hinke 20% yani oxygen no fano normal ikeno lakma Nawi manu, but corona patient ni lung cells rokingke damage ungjak ni bagai. Borok hingke air ni 20% oxygen by normally ke respiration khalai maya. Aboni bagai no borok no hingke 90 to 98% pure oxygen no mariu. Tesin India wo oxygen plant, oxygen ustur khlaijak nai, te transport khlaijak nai, equipment rokingke profile reke kerei. Aboni bagai no sin India wo hospital rogo oxygen crisis rok nukjagai tongo hambai babrok no norok of fact rok no shikango side man maya tolawo comment klaisa di